اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقنا بولد ولا تسلط علينا أحدا ونجنا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم دبر أمورنا وأصلح أحوالنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء ومن كل بلاء عافية وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب. صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموت لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع. صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم ዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ለተከበረው ቀን ለዚህ ለነዚህ ሙሽሮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ነው ሷሊሃት አን ለሁ ዲናችን ለመጠበቅ ተቀራርበን እንነጋገር። ወጣት አዋቂ፣ ሴት ወንድ፣ ትልቅ ትንሽ ሳንል ዲናችን የጋራ ጉዳያችን ነውና በጋራ ጉዳያችን በጋራ እንነጋገር። አላሁ አክበር። ቁባ መርከዝ 1432 ዓመተ ሂጅራ ወይም በ2004 ዓመተ ልደት የተመሰረተ ሲሆን አሰላሙ አለይኩም። ልጀምር ሰላምታ አንድ ሁለት ልበል አድምጡኝ ባንድምታ። እኔ ያስደስተኛል እሱን ሳስበው እስቲ ትንሽ ላውራ ጨርሼም ባልጽፈው። የዲኑ ምሰሶ የእስልምና ባለ አላህ ይርሐማቸው ጀግናው ሀጂ አብደላ መርከዙ ባለፉት ዙሮች በአጠቃላይ 139 ወንድና 46 ሴቶች በድምሩ 239 ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን ሸሪከ ለሁል ቃኢል ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሙባረኩን ሊየደበሩ አያት ኢነ ሊላሂ ሰያሒነ ፊል አርድ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቱሪስት የሆኑ ጎብኚ የሆኑ መላእክቶች አሉት። 30 አድራ ላይ እኔ ባነበበ እና አይነት ይደል አድም ካልተዋበ እና አይነት ይደል አድም ካልተዋበ ይቲም ቴለፋኒ ቁርአን በሽመደደ የአላህ ቤተሰብን በጣም የተወደደ የመጣንበትን ኢኽላስ አላህ ይስጠን። በመጣንበት እርምጃ በአጠቃላይ አጅር ምናገኝ አላህ ያድርገን። يناديكم في القرآن فلاح الدين وكذا في الدنيا التمكين. أقبل والمولى سيعين صوت القراء يناديكم